Barang Sujange. Sama yang dalam nomor 5 ring truk nomor 8. Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Mari saja nakir, majang dan menyerahkan bernangkri dalam pendirian rencana adat. Saling sami itu mundur. Sudah. Penatoran Dana 10 menit nanti saya hadir nanti ngomong saya sanggal perdaungan betul.
kedua jadi sabun sawate sama pegawingan, betawarin tidak penataran, betara satu diganggu, betara satu pecenengan. Terus nomor 16. Ini kalau sakit saya yang puri. Sana boleh pos langsung menuju pos.
Isi belakang.
Tunas sitiang reng sematonan istri mangdo meriki nyuju reng balik malih pisan titiang matur tunas sitiang iriki reng jero mangku taler jero mangku istri mangdo ngamargiang pengerebuan ambil aja jero. jero toyo anyar niki les niki jero mangku las lalu sampun margian Oke, mesti bang sarang sebetulnya. Yang mau ke taman boleh. mangkin ayaban carune sisi kangin di kaler mangkin ayaban caru sane ring tengah
Caru Belang Palung. Tunas titiang di Sarang Sujange, Kedunan. Makin Margiang, Sampat, Tulut, Pait-Paidan, Sarang Kulkul. Awit sisi Geling sampun ping 3 malih jebos, elingan Surya, tur Kedunan. Suryakan sareng sami. Wau saya go, ampuna Margiang demun. Mungkin tunas titiang dan jero mangku mangde ngemargiang pewangsuhan.
Orang kalau itu torongannya beli, torongannya nih. Istri satu kami alon-alon lang hati-hati tentukan omake agak pisan ini benten anak alin dulu lupa ke mantu praktian sering hari-hari ini